kusimanta ukamanya wenda kuhaki nizire kusima yona byompa ya saiti aitara bentu tekanisa koro mukoro gwitu niza kweli mpango kongera imishomo ngo murembe abuko ine pillars kuziyetorora n'abantu bagita Uganda Martyrs parish so ni Uganda Martyrs church abajuzi ba Uganda hati twinabiri nabana kati nabiri nababiri kari ko twatabo matema Uganda gidokero na Daudo irwa so nabo bayongeraho ati nabiri nabana so all those pillars ebyo zije niza kweli mpango abatakora munda ngeye imishomo ngo murembe uburinzi bw'abajuzi ba Uganda pillars kuziyetorora yeraheri yayo ari minari ya Uganda Martyrs parish aje minari ya Uganda Martyrs church matemeza 5 kanyi ni 5 stories niyo murembe munonga yina na tawaza arwajaho so kwa muka offices so niyo murembe munonga kuza kombeka igitsinde enche ni nyingi twetaga sente ziri kubasa kukumbuka mushaka kora umurimo mano appeal yitu kaparishi nk'abantu bambarara bashaba nk'umunya Uganda we na Okwombekera mukama ni itwe nk'abantu tukakuzibwa idini nyowe nk'omuntu nkonka idini nabwo ekyo ninyenda muntu wari mu gishogo ngombe tukora byona oyo kimwe cy'ikumi narekyo uri kubasa oyite ahakereziya nkeji nyenja kare utakanisa bwanyuma utaha muzigiti n'ibindi nkebyo ahubwo kuba okwombekera yekaru ya mukama n'ikintu cyo mugasho munonga niwe noganyirwamo ubyoro kubana bakora umurimo yawe muryo ikintu ngenda kusima buri yomwe watiriho cyango umukutebekanisa buri yomwe uri kuhereza amagezi eshara na buri kimwe cyona kandi twe n'abagenzi banje mu ishengero n'abandi turiyo tumanyisa abantu bona ngo bije bate mukono ekereziyeji tuwase kujombeka tugendere uko mu plan yazo kuwagireba TV West ndi Senyomo Gideon aho Mbarara.